Kalayan YSCA kalapan liam da sanpulairan ya ke Goodwill Mupliang SC. Bat kalayu rak sendan ya ke nam lakdu ke District Cricket League arja apnrio. Ha ka jingakun final ke balalong ha ke hinyo trik yayong. Ha klit tersi mini stadium. Ya kani ke limpung ilek kai cricket la penyai da ke West Giant Hills District Cricket Association WJHDCA. Haba pa siya ka jingilek kai ha kapali ke beningkong ka Goodwill Mupliang SC hadian bakla job ya ka jingkinting pisa kala jet ban kawang bol kalayan YSA kabala tit ningkong kala kamay shispa nripo na kaarpasan over bat ha pra weekend. U first born son dekar ula kelalong unam tam na preng kinong tit kalayan ha kabamarway ula kamay sapulairan. Uday bormi rengan captain ula kershan na silang da kabakamay arpun riuran. Kini ke arngut kila kintiw ya kanong rim kamay ran, bat haba kenlang kila senyang henriup sanran. Shua kani unik dan ula senyang arpun ran. Na kaliang kinong kawang bol ke Goodwill Mupliang SC, UHwa pawa bat by 4 star dahar kila kormar 3 wicket. Haba poi kapali ke Goodwill Mupliang SC ban be ekatong keladuna san punyoran hadin bakalala ban kamay shispa anyo naka arpusaw point lie over. Na pedeng kinong kawang bol kalayan unik ula kerwit sa weekend bat ay kat praran hakaba ula penlim ru ya baro ar kinong tiet beningkong ni opener hakapor baka Goodwill kadang kamay tang arpu aran kabala biang pura ya uban Korea kanam man of the match. Nalor unik uday bor miru ula kor ar weekend. UHwa pawa unong tit bakadu e kamupliang Henry ula senyang syak ardak jingken da kabakamay arp nyoran kiway kinong tit kiba hakmat kimshim lala satya ban shan slam hakmat kinong kawang bol kalayan kabala penlong yaka ban job da sanpulairan. Habakut kini kalumpung kana most promising player layo kur da u George Brandley Taryang jongkawar Giantia United. Katba ya kanam best batsman but man of the tournament layo ra da u by 4 star dahar lai spa sapo runs but real wickets naiki Henry innings jongka Goodwill Mupliang SC balalong unong tit ubakamay buon run ha kanika league. Lasam ru ya kanam best bowler Shah Ukonat sana katnyo wickets naiki Henry innings jongka the legend Lissy Pearl ubala korbun wicket tam ha kanika league. Ha kanika sngi lawan ban sakhi ya kajingilek kai da uma wailat mikishla menteri katanat sports and youth affairs kum ukongsan ringkat bat usumbut kongsan uma meddling swear MDC but executive member ke GHADC. Ladon ringkat ru uma krobok pasa assistant director ke sports and youth affairs president WJHDCA uma ADS Shela nalor kiway kinong kitkam bat khot ke WJHDCA bat kiway. Nagaliang yung na ng kwao punjrong Henry E. Kubleyo ya ka West Giant Hill District Cricket Association. O kajingklam yung guest of honor ni ang yung lapay ya kamadan yung thali ne. Henry ngau kanay o ngau dawan la arles ng terter ni to ko bon brudo no ro jini tournament bukan ni wadep. Mete gini gusnem wadep patan do presiden wanga o he chnong mo gatukan ni ni begini gino organize. Ni patan yo suk ngas nya pa yo ding dak ni pa ba sadin pat kham tam ni yo wat ki supporter ki nong kerchan ne da bon ni. Te siang komen na yo to kani to is a good sign te ga wat yu kani to penyu ko to ka association ni kre chutom go but ho ka jing sikhet ko kala klam na u president ni ka jing sikhet i ho ya klam i ke cricket India jo ong i to cricket ko bon poisa bhane man na poi gini gi association le jo ong i de li phiga man wan pan pini ngas nya phiu re bon poisa ban ek sarkar ni ne ne ba ka mati bi to ka BCCI to ko wa senong yu ong ko wa ko mahajon tam ban ya ga ICC le dang ga BCCI wa bon poisa Henry bon se hi go bon ga kam chong ga bon poisa chong ga hijing ekre lang chong ga ha ga team work chong ga ha coordination tengah marketi no yo ha gini stem gede realize so wa to wa yo to I no doubt I ga kam ga mekhalia I to the focus re ya ka football
yo da pon ri ko focus tot lai ko ka football ba te the to ko por ko i den ko liam yong i concentrate i tham tam po India yo ka cricket ka than man ko wi le ka wa mot ko chakmat ha wa em ba ka ta lat bo kamai tham tam tip ba i ki contract mo kana do ki ni ko le Indian team ki contract ABC go yi kana do ka contract ki wa kini ki yo A contract ki yo do nyau ko chiten chisnem ki B yo di san crore ki C yo di le crore chiten ha ka chi season ka te to dan ru ka annual contract don hi mem klen yi ki match fees mem klen yi ki international mandala gi da ne ki ni ki sponsors ki endorsement bi yo ki te la jong the use carry to cricket to da ban go vi bha ko wa em bha ka lat kamai but kham tam ha ni ka north east India yong i dang yoi dang duna bha he cricket kham tam le yo bha pi mut la da em vi la prodi yong pi le ni na state yong i yo chim banta kham tam ha ni ka very popular league ko dang lai kan ni ko khodi ka IPL ko kam yoi ka noksa yong ka Assam em go tu yo vi do player ko pau ha te to utip ha pi to rian para wo yele la Rajasthan Royal wo man kam captain yong Rajasthan Royal yoi lamba ka jing em yong o ni semen le yoi kat on rau ya ka Assam ya ka Guwahati bat kam jo ga Assam but ni ski kam dia kam rang klami kat te ka match ba da em ka match ko Guwahati wo ka Rajasthan wo Mumbai te yoi wiu player yoi wan rau ya ka te jing kala wan rau ya ka te recognition wan rau ya ka te bat lamba yong u ngayo kat ni po Assam why di cricket stadium ini wadat dalam bakal cincin karbi along mereka jadi bahasa mereka yoi dang why yang di ke cricket stadium wo nang yai cricket stom bi nang yai practice tang work kam ketika patient kejing practice mem jua mentu gogi create history by one or two match kam ke jing cricket stom tengah api la yapi bat nagaliang gayonga kam dakana presiden tu your MCAMs kit wo encourage lani wo kaman u penwan rai keting interest yong cricket hagani ga district yong ile tenete daw den tang jing krek lang wo ki pat dia kelam dia ka jing krek lang wo MCA teden nete ya kelamo wo dor bar pelun mukla teden penyo ye thau kamasan akar tam ai tai mukla wo chna ya ka cricket stadium yong ka district yong i ko wa ka kam daman go sedang tang wa hadir mana da pentik presiden ne bha wa duna ka ni ka fund te ne te daw dang sakut ka katai te ne galiang gionga upar chang au tholat kam da penyo ye thau upar chang he le la kat we wala daw pha gi engineer bat kam te yo punchna gi ka estimate ye DPR yo pat woni kat won mi go le bam to wa phai ngai won uklam mentu kula rai ni henry kwa chwa tip kat won ga estimate kat won upoi nang da yi ga le chi sendon mo boy hab le ga ka face manner mo ha ka te grukom tang henry na galiam yo nga yo kre lang rengkat wa ka West Jahil District Cricket Association nang wa yo i ga upun ku cho ya cricket ha po district yang i wa ye upar chang at least le ki tournament ha system le ba kam ha le da tu chi system mu le tournament ni untuk buat nasional duna ketika platform dia ki niki ketika sub kataden te MCAM organize di tournament naga porch ke por nang yo di ketika opportunity wo showcase ketika talent which one he did catch it Mundu Star he didn't attack catch It's right, he hit, no chance for the fielder. It is full. It is a dot ball. Another right. It's right, a good drive. Straight to the fielder. The ball again. H1, he swing his
Was a brilliant shot by H1. That's quite extraordinary. H1 don't do a lot of that. What I'm gonna say? The umpires just dot ball again. Good shot from H1. What a beautiful drive by H1. Straight to the fielder. H1, he tried to hit but he missed. Unfortunately by H1, that's extraordinary. He hit a 6. That's a wicket. Damon has to take the last wicket. H1 has gone. Lion has won 54 runs. Lion has won 54 runs. Lion has won the champion